umutwe w'abanyapalestine wa Hamas wavuze ko wahisemo Yahya Sinwar nk'umuyobozi mukuru wawo ushinzwe ibya politike. Ni umwanya agiyeho nyuma y'iyicwa ry'uwari muri uyu mwanya Ismail Haniyeh wiciwe muri Iran. Uyu Yahya Sinwar niwe nimero ya mbere ushakishwa na Isiraheli. Kuva mu 2017 Sinwar yari umuyobozi wa Hamas mu gace ka Gaza. Ubazaba umuyobozi w'ishami ryayo rya politike. Bamutoye nyuma y'uko abayobozi ba Hamas bamaze iminsi 2 i Doha muri Qatar bagirana ibiganiro ku kigiye gukurikiraho nyuma y'iyicwa ry'umuyobozi w'uyu mutwe Ismail Haniyeh. Amakuru avuga ko abayobozi ba Hamas bamutoye 100%. Iri tangazwa ry'umuyobozi mushya muri Hamas rije mu gihe cy'imyivumbagatanyo ikomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati, kubera ko Iran n'abafatanya bikorwa bayo baravuga ko bagiye kwihorera ku yicwa rya Haniyeh, bashinja ko Isiraheli ariyo yamwishe. Isiraheli nta kiratangaza kuri ibi. Muri iyi nama y'abayobozi ba Hamas i Doha ibintu byinshi ngo byaganiriweho, ndetse n'abandi bayobozi bashya bashyizwe mu myanya, ariko amazina yashyizwe ahagaragara ntabiri gusa: Yahya Sinwar na Mohamed Hassan Darwish. Uyu nguyu yagizwe umuyobozi mukuru w'inama nkuru ya Shura. Uru ni urwego rutora biro politike ya Hamas. BBC ivuga ko gutora Sinwar ari ugutanga ubutumwa kuri Isiraheli n'abayifasha. Bishe Haniyeh kandi yari umuntu woroheje washakaga amahoro. Ubu rero bagomba guhangana na Sinwar n'ubuyobozi bwa gisirikare. Mbere y'urupfu rwe Ismail Haniyeh yabonwaga n'abadiplomate bo mu karere nk'umuntu ushyira mu gaciro ugereranije n'abandi bayobozi muri Hamas. Ku rundi ruhande Yahya Sinwar afatwa nk'umwe mu baheza ngundi bakomeye muri Hamas. Ibyo kumvikana na Isiraheli byo ntabikozwa. Icyo ashaka ni ukubona Isiraheli yavuye ku ikarita y'isi. Kugeza ubu Sinwar ayoboye urutonde rw'abantu bashakishwa na Isiraheli. Inzego z'umutekano za Isiraheli zemeza ko yateguye umugambi wose ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibitero byo ku itariki ya 7 kwa 10 mu 2023 byahitanye abantu barenga 1200, abandi 251 bagashimutwa bakajyanwa bunyago muri Gaza. Nyuma yo gutorwa kwe, Isiraheli ntabwo yarindiriye, yahise igira ibyo imuvugaho. Ishyirwaho ry'umuterabwoba ukomeye Yahya Sinwar nk'umuyobozi mushya wa Hamas usimbuye Ismail Haniyeh ni indi mpamvu ikomeye yo kumwikiza vuba cyane no mu nzira yo guhangura uyu mutwe mubi ku isi. Uwo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Isiraheli Israel Katz wahise abyandika kuri X. Uyu mugabo nawe ari mu bipimo bya Isiraheli. Igihe icyo ari cyo cyose babona amahirwe yo kumwica bahita babikora. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka yavuze ko Sinwar atigeze agaragara mu ruhame kuva ibitero byo mu kwa 10 byaba, bikavuga ko yaba yihishe muri Gaza mu nzu yo munsi y'ubutaka. Bavuga ko ngaba mu nzu y'amagorofa 10 munsi y'ubutaka muri Gaza. Arabizi neza ko umutwe we uri ku isoko. Yitwa Yahya Ibrahim Hassan al-Sinwar. Yavutse ku itariki ya 29 y'ukwa 10 mu 1962. Sinwar yavukiye mu nkambi y'impunzi ya Khan Yunis ni muri Gaza. Iyi ni inkambi yari iyobowe na Misiri mu 1962. Avukira mu muryango wari warirukanwe cyangwa se wahunze agace ka Ashkelon mu gihe cy'intambara yo muri Palestine mu 1948. Yarangije amasomo muri kaminuza ya Kiislamu ya Gaza, aho yakuye impamyabumenyi ihanitse mu rurimi rw'Icyarabu. Kubera gushinjwa gutegura ishimutwa n'iyitwa ry'abasirikare 2 ba Isiraheli n'abanyapalestine 4 mu 1989, Sinwar yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu na Isiraheli. Gusa yafunzwemo imyaka 22 kugera arekuwe mu bandi banyapalestine 1026 mu gihe cyo kugurana imfungwa na Isiraheli mu 2011. Mu 2017 Sinwar yabaye umwe mu bashinze ikigo cy'umutekano cya Hamas. Mu kwa 9 mu 2015 Sinwar yari yashyizwe ku rutonde rw'abaterabwoba bashakishwa na guverinoma ya Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mu kwa 5 mu 2024 Karim Khan, umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, yasohoye impapuro zo guta muri yombi Sinwar.
kubera ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu mu rwego rw'iperereza rya ICC muri Palestine. Igihe Sinwar yari muri gereza mu gihe cy'imyaka 22 yari abizi neza ko yakatiwe gufungwa burundu, ariko yabashije guhindura imico ye, yiga amasomo arebana n'imiyoborere, yiga kandi amenya neza kuvuga ururimi rw'Igiheburayo rw'Abayahudi. Yarwize mu masomo yakuye kuri internet, kandi yiga cyane amateka n'amakuru yose yo muri Isirayeli kugira ngo yumve neza kandi asobanukirwe umwanzi we. Ari muri gereza yandukuye amateka y'urwego rushinzwe ubutasi muri Isirayeli, ayashyira mu Cyarabu. Izo nyandiko aziha abagenzi be bari bafunganye ngo bumve neza kandi basobanukirwe umwanzi wabo, bamenye uburyo akoresha mu kubarwanya. We ubwe yiyita impuguke mu mateka y'Abayahudi, arabanga cyane. Bashakaga ko gereza yatubera imva, bashakaga guhindura gereza urusyo rwo gusya imibiri yacu, ariko Imana ishimwe, hamwe no kwizera, gereza twayihinduye ahera ho gusengera, tunayihindura ishuri ryo kwigiramo. Niko rimwe yabwiye abamushyigikiye. Mu isaka ryigeze kubera muri gereza yari afungiyemo, abacunga gereza basanganye Sinwar igitabo yiyandikiye, acyandikishije intoki, akirangiza mu mpera z'umwaka wa 2004. Ni igitabo yise Ihwa n'Ukwiyurwa, cyerekana ubuzima bwe ndetse n'abanyapalestine barwanya Isirayeli. Inkuru yo muri iki gitabo ivuga kuri Ahmed, umuhungu wihaye Imana wo muri Gaza, wayoboye ibitero byinshi kuri Isirayeli mu gihe cy'intambara y'Abarabu na Isirayeli mu 1967. Kopi imwe y'icyo gitabo yashyizwe hanze. Ni igitabo kiri no mu isomero ryo kuri internet rya New York Times. Mu kwezi kwa kabiri mu 2017, Sinwar yatorewe mu buryo bw'ibanga kuba umuyobozi wa Hamas mu karere ka Gaza, asimbura Ismail Haniyeh wagizwe umuyobozi w'ishami rya politike. Mu kwa gatatu muri uwo mwaka yashyizeho komite nyobozi igenzura Hamas mu karere ka Gaza, yanga kugabana ubutegetsi n'ubuyobozi bwa Palestine iramara. Sinwar nta na rimwe yigeze akozwa ibyo kumvikana na Isirayeli. Yahamagariye abarwanashyaka ba Hamas gufata abasirikare benshi ba Isirayeli bakabashimuta. Mu kwezi kwa 9 mu 2017 mu Misiri hatangiye ibiganiro bishya by'ubuyobozi bwa Palestine, maze Sinwar yemera gusesa komite nyobozi ya Hamas muri Gaza. Vubaha yacecekesheje amajwi yose akomeye muri Gaza, ashyigikira igitekerezo cy'uwitwa Mohamed Deif cyo gukoresha imiyoboro yo munsi y'ubutaka bakinjiza abasirikare ba Hamas muri Isirayeli. Gusa uyu mugambi Isirayeli yaje kuwuburizamo. Uyu niwe mugabo urimo kuyobora Hamas uyu munsi. Agiye ku butegetsi hariho ubwoba bwinshi bwo kwaduka kw'intambara hagati ya Iran na Isirayeli. Ubu bwoba bwahise burushaho kuzamuka. Reka tuvuge ku birimo gukorwa n'ibindi bihugu mu kureba ko iyi ntambara yaburizwamo. Mu gihe ubwoba ari bwinshi ko Iran ishobora gutera Isirayeli mu kwihorera ku yitwa ry'umuyobozi wa Hamas uherutse kwicirwa muri Iran ku murwa mukuru Tehran. Mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonanye n'abategetsi bakuru b'inama y'igihugu ishinzwe umutekano. Biden avuga ko yahawe amakuru ku myiteguro ihari yo gushyigikira Isirayeli igihe yaterwa na Iran. Ni mu gihe umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken avuga ko abategetsi barimo barakora cyane kugira ngo ibintu ntibifate intera yo kurasanaho. Kuva mu cyumweru gishize, umwuka wabaye mubi cyane hagati ya Iran na Isirayeli n'abayishyigikiye nk'Uburayi na Amerika nyuma y'itwa ry'umuyobozi w'ishami rya politike muri Hamas mu gitero Iran yegetse kuri Isirayeli. Ihita inavuga ko izihorera bikomeye. Isirayeli kugeza ubu nta kintu na kimwe yavuze kuri ibi. Mu yandi magambo, ntabwo yigeze ivuga ko ariyo yamwishe. Ibihugu bitari bike birimo Amerika n'Ubwongereza byabwiye abaturage babyo bari muri Libani kuhava byihuse. Libani nayo iri muri ibi bibazo kubera ko Isirayeli yemeye ko yishe umuyobozi wa Hezbollah, umutwe w'abanyalibani.
niyo mpamvu rero ibihugu bifite ubwoba bwo kwa Hezbollah, umutwe w'abanyalibani nyine nawe uterwa inkunga na Iran, wagira uruhare muri uko kwihorera kwa Iran, cyane ko uyu mutwe nawe uherutse kwicirwa umuyobozi nyine nari mbivuze mu kanya. Muri iyi nama yo kuwa mbere, Biden yabwiwe igihe n'uburyo icyo gitero cya Iran kuri Israel cyaba kimeze. Ikinyamakuru cyo muri Amerika cyitwa Axios nicyo cyabyanditse. Ku cyumweru, Blinken yari yabwiye bagenzi be bo mu bihugu bigize umuryango wa G7 ko Iran na Hezbollah bashobora gutera Israel mu masaha ari hagati ya 24 na 48. Gusa ibi ntibyabaye. Mu itangazo ryasohowe nyuma y'inama yo kuwa mbere, Biden yavuze ko Amerika yabonye amakuru y'igitero gishobora kuba kigabwe na Iran n'imitwe ikorana nayo. Ubu harimo gukorwa ibishoboka byose ngo iki gitero ntikibeho. Hari ibiganiro birimo kuba mu buryo bw'ibanga, ariko nta muntu uzi niba bishobora kugira icyo bitanga. Biden yanavuze ko kuwa mbere hari igitero cya rokete cyagabwe ku birindiro by'ingabo za Amerika ziri mu burengerazuba bwa Iraq. Avugana n'abanyamakuru mbere yaho, Blinken yavuze ko abategetsi bari mu biganiro kandi ko nta ruhande rugomba gukora mu buryo ibintu byasubirira udubi bikaba byanavamo intambara. Yavuze ko haramutse habaye intambara ngo nta ruhande na rumwe rwabyungukiramo, bityo ngabo bireba bose bakwiye gukora ku buryo nta ntambara yaduka. Bwana Blinken agaragaza ko haramutse hasinywa amasezerano yo guhagarika imirwano ngo ni amasezerano yazana amahoro atari muri Gaza gusa, ahubwo no mu bindi bice byose byo mu burasirazuba bwo hagati. Ati ni ngombwa rero ko impande zose zihitamo neza kandi vuba mu masaha n'iminsi iri imbere. Kuwa mbere, Perezida Biden yavuganye n'umwami Abdallah wa kabiri wa Yordania. Baganiriye ku buryo bushoboka bwose bwo gukuraho uyu mwuka mubi urimo gututumba mu burasirazuba bwo hagati, harimo n'amasezerano yo guhagarika intambara vuba bishoboka. Banavuze ku byo kurekura batwawe bugwate n'umutwe wa Hamas, nk'uko biri mu itangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika. Umuryango w'uzi ibihugu bikize ku isi G7 nawo wasohoye itangazo uvugamo ko nta gihugu na kimwe cyakungukira mu ntambara yavuka mu burasirazuba bwo hagati. Ibiganiro byari bimaze igihe biba ndetse binatanga icyizere ko hashobora kugaruka amahoro muri Gaza, byose byasubiye urudubi mu byumweru bibiri bishize. Ishami ry'igisirikare cya Iran, Corps des Gardiens de la Révolution Islamique cyangwa se Islamic Revolutionary Guard Corps, rivuga ko umuyobozi w'umutwe wa Hamas, Ismail Haniyeh, yishwe n'igisasu cyarasiwe hanze y'inzu yari arimo mu gihe yari mu rugendo ku murwa mukuru Tehran. Yari yitabiriye umuhango wo kurahira kwa perezida mushya wa Iran. Nyuma y'uru rupfu nibwo ibintu byahise biba bibi cyane mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Kuwa mbere, Yordania yasabye indege zose ziteguraga kugwa ku bibuga by'indege by'iki gihugu kongera ibicanwa bikoreshwa n'indege cyangwa se igitoro zagombaga gukoresha, zikongeraho igishobora gukoreshwa mu gihe cy'iminota 45. Bisa naho iki gihugu nacyo cyari cyiteguye gufunga ikirere cyacyo. Bigomba kuba rimwe mu byatumye umwami w'iki gihugu ahita avugana kuri telefone na Perezida Biden. Ikompanyi y'indege y'Ubudage Lufthansa nayo yahagaritse by'agateganyo ingendo zose i Tel Aviv muri Israel ni Tehran muri Iran na Beirut muri Liban. Bahagaritse izo ngendo kugera ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa munani. Ikompanyi y'indege y'Abanyamerika Delta nayo nyine yabaye ihagaritse ingendo zijya Tel Aviv kugera nibura ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa munani. Nukubera ubwoba nyine bw'intambara ishobora kwaduka. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza nayo yagiriye inama abongereza bose kwirinda ingendo zijya muri Liban, kandi yasabye abongereza bari muri icyo gihugu kwitwararika. Iyi minisiteri yasabye abongereza bari mu burasirazuba bwo hagati muri rusange kwirinda ingendo zose zigana mu majyepfo ya Israel ahegeranye na Liban. Ibi byose babivugaga Hamas itaratora umuyobozi mushya w'umuhezanguni, umuyobozi udakozwe iby'amahoro na gato, umuyobozi utumva ko Israel ishobora kuzumvikana na Iran. Icyo ashaka ni ukubona Israel yavuyeho nk'igihugu. Ibintu ntabwo birimo kugana heza mu burasirazuba bwo hagati.
mu cyumweru gishize abayobozi bakuru b'umutwe wa Hamas bagiye muri Qatar kugira ngo bahitemo umuyobozi mushya mu bya politike w'uyu mutwe wabo. Intumwa z'uyu mutwe zaturutse mu burasirazuba bwo hagati zigera i Doha zacitse intege kubera ko iminsi mike mbere yaho umuyobozi mu bya politike w'uyu mutwe Ismail Haniyeh yaraherutse kwicwa, yiciwe i Tehran muri Iran. Ismail Haniyeh yararimo kugira uruhare rukomeye mu mishyikirano y'umutwe we wa Hamas na leta ya Isiraheli. Yari umuntu w'ingenzi cyane muri uyu mutwe wa Hamas. Ntabwo ari ubwa mbere abayobozi ba Hamas bari bahuriye hamwe bagiye gutora umuyobozi mushya, ariko bakabikorana akababaro kubera ko bari bafite yishwe. Nko mu 2004 nabwo bari bahuriye muri Gaza batora umuyobozi mushya nyuma y'uko umugabo washinze uyu mutwe wa Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, yari amaze kwicwa na Isiraheli. Iki gihe batoye Abdelaziz Al-Rantisi, ariko hashize iminsi mike uyu nawe yaje kwicwa. Ejo bundi batoye Yahya Sinwar. Uyu bivugwa ko ari umuhezanguni udakozwe iby'imishyikirano y'amahoro cyangwa se kumvikana na Isiraheli. Wicyo ashaka nuko Isiraheli ivaho ikareka kwitwa igihugu. Birasa naho iyi ntambara ititeguye kurangira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo muterankunga wa mbere wa Isiraheli muri iyi ntambara. Perezida Joe Biden ntako atagize, yakoze byose bishoboka ashyigikira Isiraheli. Gusa abanya-Isiraheli barashaka ko Trump ari utorwa muri uyu mwaka. Ubwo yari ku butegetsi yemeje Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Isiraheli ndetse ahita yimurirayo ambasade ya Amerika. Usibye ibyo, Bwana Trump yanateguye umugambi avuga ko uramutse ushyizwe mu bikorwa wakemura ibibazo bya Isiraheli na Palestine. Uwo mushinga wo gukemura ibi bibazo reka tuwuvugeho. Perezida Donald Trump akijya ku butegetsi ku itariki ya 20 y'ukwa mbere mu mwaka wa 2017 yahise agaragaza ko agiye gukemura ikibazo icyo gihe cyari kimaze imyaka irenga 70 cyarananiranye, ikibazo cya Isiraheli na Palestine. Yatangije umushinga yise Trump Peace Plan. Nk'uko yagiye bigenza kenshi, Perezida Donald Trump yirengagije imyanzuro myinshi ivuga kuri iyi ngingo maze akora ibintu mu buryo bwe uko abibona n'uko abyumva. Gusa gitera intambwe ya mbere muri uyu mushinga, abanya-Palestine bahise bivana muri uwo mushinga wa Donald Trump. Bawivanyemo bitewe n'uko ku itariki ya 6 y'ukwa 12 mu 2017 Perezida Trump yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye ku mugaragaro ko Yerusalemu ari wo murwa mukuru wa leta ya Isiraheli. Iba kibikora abanya-Palestine biciye kuri Mahmoud Abbas, perezida wa guverinoma yabo, bahise bagaragaza ko nta kintu na kimwe abanya-Palestine bakwemera mu mushinga wa Trump. Mu gihe yemeje umujyi wa Yerusalemu wose ko ugomba kujya mu maboko y'Abayahudi, mu gihe abanya-Palestine bo bakirota ku gice cy'uburasirazuba cya Yerusalemu aricyo kizahinduka umurwa mukuru wa leta yabo, leta yigenga ya Palestine igihe izabishinzwe. Trump yarabihoreye, ahubwo mu kwezi kwa 5 mu 2018 ategeka ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yimurirwa i Yerusalemu. Umushinga wo kuzana amahoro hagati ya Palestine na Isiraheli watangijwe mu kwezi kwa 11 mu 2017. Perezida Trump yashyizeho itsinda ryari riyobowe n'umukwe we Jared Kushner, umugabo w'umukobwa we Ivanka Trump, ngo bari buyobora iby'uyu mushinga. Ubwabyo ibingibi byahise biteza ikindi kibazo. Bamwe batangira kumukwena bashingiye ku kuba uyu mukwe we nta bunararibonye n'ubumenyi buhagije yari afite mu bya politike, ariko Trump yarabaretse akomeza ibye. Ku rundi ruhande, iri tsinda yarishyizemo abandi bantu batandukanye barimo umuhanga mu guhuza impande mu biganiro Jason Greenblatt. Yanashyizemo wari umujyanama wungirije mu by'umutekano w'igihugu Dina Powell, ndetse n'uwari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Isiraheli David Friedman. Aba nibo bahawe inshingano zo gushyira mu bikorwa umushinga wa Donald Trump uzatuma habaho amahoro arambye mu burasirazuba bwo hagati. Nyuma y'igihe kirekire kigera ku myaka 2 n'indi minsi irengaho, igihe cyarageze maze Donald Trump aza kumurikira uwo mushinga isi yose. Abantu benshi ku isi bicara imbere ya za televiziyo bumva ibitekerezo bya Donald Trump agaragaza uburyo ibibazo hagati ya Isiraheli na Palestine byakemuka. Mu muhango wari watumiwemo abantu batandukanye, Donald Trump ari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu. Ku wa kabiri ku itariki ya 28 y'ukwa mbere mu 2020 yatangaje umugambi we
ku mushinga w'amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Trump yavuze ko uwo mushinga uzashyirwa mu bikorwa ariko impande zombi zikawusinya kandi zikawemera ukabona gutangira gushyirwa mu bikorwa. Bimwe mu byari bikuye muri uwo mushinga wa Trump ni uko hagomba kubaho leta ya Palestine igomba guturwamo n'abanyapalestine ubwabo, ikagomba kuba ishinze mu bice bya West Bank na Gaza. Trump yagaragaje ko West Bank igomba kujya muri Palestine, gusa West Bank ya Palestine igomba kuba ari 70% by'ubuso bwose, 30% isigaye ikaba ari imidugudu y'abayahudi izomekwa kuri Israel, ari nacyo Israel yifuza. Ikindi Trump yagaragaje muri uyu mushinga ni uko umujyi wa Yerusalemu ndetse na hamwe mu hantu hagiye hatandukanye hatagatifu byose bigomba kuguma mu maboko ya Israel, naho umurwa mukuru wa Palestine igihe yaba yashinzwe ugashingwa hitwa Al-Quds. Gusa uyu mushinga wo kuzana amahoro mu burasirazuba bwo hagati uragaragaza ko n'abanyapalestine ngo bazakomeza kwemererwa kwinjira muri Yerusalemu gusura ahantu hatagatifu kuri bo, kubera ko abenshi muri bo ni abayisilamu. Ku bijyanye n'umutekano n'imipaka, umushinga w'amahoro wa Trump wagaragazaga ko leta ya Palestine igomba kuba igizwe n'abaturage badafite intwaro, ni ukuvuga ko nta gisirikare leta igomba kugira. Ni umushinga ugaragaza ko umutekano wo ku butaka, mu kirere no mu mazi ku banyapalestine waba uri mu nshingano za Israel, ku buryo nta ntwaro zava cyangwa ngo zijye muri leta ya Palestine. Biramutse bikozwe, igisirikare cya Israel ngo cyaba gifite uburenganzira bwo kuzihagarika. Muri uyu mushinga wa Donald Trump kandi hagaragaramo ko nta n'uburenganzira leta ya Palestine yaba ifite bwo kugirana amasezerano ajyanye n'ubutasi n'umutekano n'igihugu runaka, mu gihe bishobora kugira ingaruka ku mutekano wa Israel. Ibi ngo byakozwe kugira ngo aka gace kagira amahoro, kubera ko ngo ubusanzwe buri gihe umutekano muke utangizwa n'abanyapalestine. Rero mu gihe baba badafite intwaro ngo byatanga amahoro asesuye. Abakurikiye neza imbwirwaruhame ya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ubwo yari imbere ya Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko Israel nitsinda intambara ngo bazakura intwaro n'ubuhezanguni muri Gaza, ngo Gaza ikaba hitekanye ku buryo itazongera kuba ikibazo cy'umutekano kuri Israel. Aya magambo ye asa neza nuko Donald Trump yabitekerezaga, cyangwa se Netanyahu arashaka gushyira mu bikorwa iki gitekerezo cya Trump. Nanone uyu mushinga wa Donald Trump wagaragaje ibijyanye n'impunzi z'abanyapalestine zimaze hafi imyaka 70, ukagaragaza ko nta burenganzira rusange bwo gusubira muri Israel ku mpunzi z'abanyapalestine zahunze mu ntambara yo mu 1948 ndetse n'1967, ko ahubwo kugaruka kwa buri mpunzi ngo byajya bigenzurwa bikanemezwa na leta ya Israel mu gihe umushinga waba wemejwe n'impande zombi. Ku bijyanye n'ubukungu, uyu mushinga w'amahoro wa Donald Trump wagaragaje ko leta ya Palestine izahabwa miliyari 50 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kubaka ibikorwa remezo ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, byose hamwe bigera ku 179. Aha aya mafaranga ngo yacungwa na za banki zitandukanye kugira ngo akoreshwe mu buryo bwa nyabwo. Uyu mushinga wa Donald Trump unagaragaza ko bikunze aya mafaranga ngo yatangwa na za leta z'ibihugu by'Abarabu ndetse n'ibigo by'ubucuruzi, aho muri aya miliyari 50 izigera kuri miliyari 26 ngo zatangwa nk'inguzanyo, 16 zigatangwa nk'inkunga, naho izindi 11 zikazanwa n'abashoramari bigenga bazashora imari muri leta ya Palestine mu gihe yabishinzwe. Mu buryo bwizwe neza, aya mafaranga ngo yatuma abarenga 50% by'abanyapalestine bava mu bukene ndetse n'ubushomeri bukagabanywa, bukava kuri 31% bukagizwa ku 10%. Kandi nanone uyu mushinga wagaragaje ko aya mafaranga ngo yatuma habaho kwiyongera kw'icyizere cy'ubuzima ku banyapalestine kikava ku myaka 74 kikagera kuri 80. Muri make leta ya Palestine ngo yabibaye kimwe mu bihugu bifite ubuzima bwiza ku isi. Ku bijyanye no kurwanya iterabwoba ndetse n'umutekano muke, muri rusange ibikoresho byakoreshwa na Palestine mu kwicungira umutekano ngo byaba byemerwa na leta ya Israel kugira ngo bitaba ikibazo ku mutekano wayo. Kandi nanone uburyo bwa Palestine bwo kurwanya iterabwoba ngo bwaba buhamye. Uyu mushinga watekerejwe na Donald Trump wanagiye kure, ugaragaza ibijyanye n'imfungwa, aho ugaragaza ko leta ya Israel igomba guhita ifungura imfungwa zose z'abanyapalestine zifungiye muri Israel, kandi bagahita bahabwa ubwene gihugu muri leta nshya ya Palestine yaba imaze gushingwa. Ariko nanone
Israeli yagaragaje ko itafungura imfungwa ziri mu byiciro bitandukanye, harimo abahamijwe ibyaha byo kwica cyangwa se kugerageza kwica, ndetse n'abandi bahamijwe ibyaha by'iterabwoba muri Israeli. Aba rero Israeli yagaragaje ko itabafungura. Nanone umushinga wa Donald Trump wagaragaje ibyo abanyapalestine bakora kugira ngo Palestine yemerwe gushingwa nk'igihugu, harimo ko abanyapalestine bagomba gushyiraho ubutegetsi bwihariye bwaba bushingiye ku itegeko nshinga, bukaba bugamije guha abaturage uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, uburenganzira bwo gutora biciye mu mucyo, kubahiriza uburenganzira bwa muntu burimo uburenganzira bw'imyemerere ndetse n'uburenganzira bwo kubona ubutabera bushingiye ku mategeko. Abanyapalestine kandi bagomba gushyiraho amategeko yo kugenzura ibice bya leta yabo ndetse n'abaturage babo. Abanyapalestine bo bagomba gushyiraho inzego zitandukanye zabafasha kuba bagera ku isoko mpuzamahanga ndetse no gushobora gukoresha amafaranga mpuzamahanga. Abanyapalestine kandi bagomba kwemera ko Israeli ari leta ya Kiyahudi, bakagomba kandi gukuraho amashuri abiba urwango mu baturage ngo bange abaturage b'Abayahudi. Abanyapalestine bagomba kwambura intwaro Hamas n'indi mitwe y'abahezanguni ba Kisilamu, noneho ibice byabo byose bikajya munsi y'ubugenzuzi bwa leta ya Palestine. Umushinga wa Donald Trump wagaragaje kandi byinshi mu birebana n'ubuzima, politike, ubukungu n'ibindi bitandukanye kugira ngo leta ya Palestine ibashe gushingwa. Donald Trump muri uyu mushinga agaragaza ko gushingwa kwa leta ya Palestine byaba ari cyo gisubizo kirambye ku mutekano n'amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Nyuma yaho Donald Trump ashyiriye hanze uyu mushinga ku gisubizo cy'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati, Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu nawe yawise deal y'ikinyejana. Ariko Mahmoud Abbas we atubu n'ubugambanyi bukomeye cyane ku banyapalestine, n'urushyi rw'ikinyejana rwo kubasubiza hasi. Nubwo leta ya Israeli yashimiye umushinga, ariko abanyapalestine bakawamagana, ntabwo byabujije n'abandi banyapolitike ndetse n'abandi bantu batandukanye kuwuvugaho barawushyigikira, ariko abenshi barawunenga. Abawunenga bagaragaza ko ari umushinga ubogamiye cyane, ubogamiye kuri leta ya Israeli ukaryamira abanyapalestine, ariko abandi nabo bakawushyigikira batisubangamira abanyapalestine ute kandi ubaha igihugu ubu nta n'icyo bagiraga, ari abantu bangara bari aho ngaho bahora mu ntambara. Bati nibura Donald Trump yarushije abandi bose bamubanjirije, nibura agerageza no kugira ibyo akora abishyira ku meza. Ati kubyemera cyangwa se kubihakana byo byabindi ngingo, ariko nta kwirengagiza ubushake bwe bwo gukemura ibibazo. Abandi bawuvuzeho byihariye ni nk'umuryango w'abibumbye wagaragaje ko ugitsimbaraye cyane ku mwanzuro wawo wo mu 1974 wo kurema leta ya Palestine hakurikije ubutaka bwa mbere y'umwaka wa 1967. Ariko nawo hari abawukwena bagira bati uwo mwanzuro mwihambiriyeho imyaka 50 ukaba ntacyo urageraho, mwashatse undi muzima. Ariko icyatangaje benshi ni uburyo ibihugu by'Abarabu byatandukanye kuri iyi ngingo, aho ibihugu bya Maroc na leta zunze ubumwe z'Abarabu ndetse na Bahrain bashimagije uyu mushinga ndetse banavuga ko bazawushyigikira byimazeyo, mu gihe ibindi bihugu nka Jordani na Kuwait byawamaganiye kure. Nubwo benshi bagaragaje ko ibyo Donald Trump yakoze atari byo, ariko ngo yaruse benshi kubera ko nibura yagaragaje igitekerezo cyuzuye cyatuma uburasirazuba bwo hagati bugira amahoro mu buryo butagezweho n'undi wari we wese mu bamubanjirije. Ndetse Donald Trump ubwo yagaragaje ko nubwo abanyapalestine barimo kwanga uyu mushinga we, yavuze ko ngo ari umushinga w'amahoro, Trump Peace Plan, ngo ashobora kuba ariyo mahirwe ya nyuma abanyapalestine babonye yo kubona amahoro. Ku rundi ruhande hari abasesenguzi mu bya politike bagaragaza ko uyu mushinga w'amahoro wa Donald Trump bishobora kuzarangira ari ushyizwe mu bikorwa.